Welcome back guys. Henika channel yang nya mentu tak internet bahas nyobang ha musuh bahas ke vlog nak kebentar ba aku badan we vlog sama aku baban lan kaktin karo yang aku ban kri garo ngan kli nak kasih in jumpa dengan garo karo aku persang garo tin sedang nak mentah ang kumno dah kumno keting kumno ang garo nang kumai mga nang kumai mga nga keting niwan ang bimok niwan tadi bilang kumno name yama tak ada empat oh ngabiang pipa name apa name ngapa na arah sifat nara sifat memang sifat tidak ini na abanuni very long ya. Om yang sisir om yang sisir nakni ditasa ba'rama donga ani ngapun mau ring kata ay hindi ka ngada ko mo kata drum pala utang ong ani drum ang ide naa banonisa bano nisa bano sama ijip ang anak ko ang yang saya sip tak ijip anganak kak salah anganak kak salah ang kumnos ang ada video nama ini sekarang pernah ya tuh nggak ada di sebentar pelok-peloknya okay guys only this okay it's very short because I can pronounce it's very hard for me to pronounce in Garo okay this is the first try and keep learning I want to learn Garo language but please don't mind I cannot pronounce properly even if she taught me teach me also what I can pronounce exactly please don't mind please show your love with full of love by like subscribe and then share untuk share comment kata bye bye saya Ipa Happy making video